football Titi part jasari somnga parukna ngai khavele don ta ila tunchuma chuan ni jana in khe langsar zual result ba ka league table tharber chungchang te kan soidona team sang din munte European competition khelphak be seila nei team te relegation lamte po kan soi kai dona chuba ka chuan transfer thuleng te po kan soi tel dona Lionel Messi and king of football record akhum tak chungchang te po kan soi kai don ani European top 5 league lam hi hoima sata ila heta hian League 1 a pathiani jana team langsar inlan anom lova season kalme ka champion be senala nei team pahni PSG le Lens te hi zirtop zan le inrini jana te anin lan to awangin ania hi chuan pathiani jana in khe result te kan soi kai lawanga an table tharber chungchang hi kan soi zau thung don ani tuna hian League 1 table a PSG hian khelsom hi paruka tangin point somruk na yin man shwai meka PSG hi champion lion nia ma se tuna hian point khachawin ma an la shruaya pahni na len sian point somnga pakua an nei mekani pathumna Marcel hian point somli pakua an nei thunga chuwangin League 1 a hian PSG le Lens chau hi champion tuma in LT thei an ni Lens sian khel khatin an khel tama point khatin an niam zoka chuwangin PSG din mun hi a thaviau maya an khel tlemna mangtang kaya point thum an lo chua chuan PSG hian khelin zata point li in man shwai thei don ani League 1 a hian team somparia chau anin elawangin team tin hian match somthum pali theu chau an khel dona PSG hian match riat khel tur la nein Lens hian match sari chau khel tur an nei towa team squad depth te an team form te ngai tua chuan PSG hi an champion le mai arin om berani chuti rual chuan Lens hi an che that ve thawa wangin PSG tan po hin in thada ala thiang big lova PSG chakzat zet Lens hi an chak towa chumsom pakwa ve an chak chuwangin PSG tan hin ngai thataka om thei alani lavani pathumna Marcel hian point somli pakwa an nei kan ti kha League 1 atang hian te bula pakhanna tanga pathumna te hian season thara Champions League an khel thei dona te bula palina hian UEFA Champions League qualifying round atangin an khel tan angai don thunga chuwangin Champions League a team pali an tho theya direct a an tho thei tak ero team pathum chau an ni te bula pangana amor bok in Europa League an khel thei dona te bula parugna amor bok hian Conference League an khel thei don bok chuwangin European competition kheltum tan chuan top 16 atal hian amor bok ngei atulani Champions League direct qualification zingami te bula pathumna in chuin Marseille, Lyon, Lille, Monaco le Rennes te hi an la in elna hle ti thei ania an zinga team pakhatin Champions League direct in an qualify arin om tu bernge niang ti chiang lo ma sela Marseille hi tuna chuan din mun thabera an ding mek ani table mong bera hian match omin point som pali an neya anni hi an relegate arin om hlea som pasarina nan te sen point som pasari chau an la neya direct relegation zone om lo zinga niam ber oxier hian point som ni pani nein an chung lea ni sen point som ni pasari an neya chuwangin nan te sian him tur chuan point an lama mo tam hlea an chunga mi te an che sual ve viau atul bok match khel tura tam to si lawa chuwangin nan te spo hian tlak an hnai viawani engpo ni sela League 1 a hian table mong lama om team pahni som pasarina le som pariana amor bok te hi direct a relegate turan niya te bula som parukna hian relegation playoff an khel angai don ani chuwangin relegation playoff po khel ngai lawa him chin chu te bula som pangana chin chunglam hi an niya som parukna hian playoff an paltlang ero chuan himin season thara League 1 an khel chunjom thei don ani Germany a league sangber Bundesliga a po hian team langsar Bayern Munich, Borussia Dortmund le Leverkusen te hi inrini jana anin lan towa pathiania video kan ti chua an result le abe bom te chu kan soi to kha chuwangin tuntuma hian match result soi talavila league table hi soizaw ve le thungang Bundesliga po hian League 1 ang thawin team som pariat anin ela heta hian te bula pakhatna tanga palina te hian season thara UEFA Champions League an khel thei dona League 1 a khan top 3 chawin direct in Champions League an khel thei dona Bundesliga a ero top 4 hian direct in Champions League an khel thei dona ni te bula pangana in Europa League an khel thei dona parukna in Conference League an khel thei don bok tundin huna Bayern hin point kwa in man shwai fal meka champion lai hi an champion non le ngei tura ngai niin an champion lo ai chuan an champion arin om bera Bayern hi an champion le don tita ila kan soisual arin om lavani panhina Dortmund hian Champions League an khel phak ngei arin om boka ma se te bula pathumna le palina te hi an him lo zualta a pathumna Stuttgart hian point somnga pathum na yin
palina Leipzig in point som nga an neya pangana Hoffenheim in point som nga nein parukna Leverkusen hian point som li paruk an nei boka anni pali Stuttgart Leipzig Hoffenheim le Leverkusen atang hian season thara Champions League khel tur team pahnih an ti chian arin oma team pahnih dangin Europa League le Conference League an khel phak mai arin omani te bola pasarina chin hnuailam zong hi chuan season thara Bundesliga kwata atang chuan European competition khel phak be seina an nei sang to lo ti thei ania an van nei viau chuan pasarina Frankfurt le pariatna Freiburg te hi chuan chance an la nei thei mai thei ma se an hmaba ka an chet thatmar atul dona an chunga mi te an chet sual tam ve deuh angai don bokani relegation lam hi chu League 1 nen an kalphung ain anga te bulmong ber le adot tu som pariatna le som pasarina a mor bok te direct in an relegate dona som parukna a mor bok in relegation playoff an khel angai don bok chu wangin relegation playoff khel ngai mi lawa him chiang chin chu te bula som pangana atanga achunglam zong hi anni tundin hmuna te bulmonga om Heidenheim hi an relegate ngei arin oma point som panga chawan lanaya him tura point alma mo hi atam hle an result le an form enin Heidenheim hi an himzo arin om lavani Wolfsburg ero be seila nei theian nia ma se anni po hian an maba ka hian result tha an nei atula an chunga mi te result ta anin nga na chen a om bok Italia Football League sangber Serie A pathiani zana inlan team langsar zuala Cesc Fabregas sakai shwai komo season mang thatak hian an mi khwal pisa an dim lo leya singa finance shop komo tan Asane Dio Anastasios Dovikas Martin Baturina Nikopas le Maximo Perone ten goal khat thewan khunga komo hian phu takin in khel thunun chungin point thum an hlo chhuwa kani Italian club langsa Roma point an mi khwali sikhal finance neya golom chhun hi minute somnga pasarina a Robinho Vaz khung ania te bula ma hroi tu Inter Milan ero chakzo lovin point khat an hlo chhuaka Inter hi Fiorentina mola lenglutin minute khatna Pio Esposito mangin ma hroi ngal ma sela ma an hroina hi humzo lovin minute somsari pasarina Fiorentina hian Ser Endor mangin an sipur hian suta goldang lu bel talavin gol khat ve khungin anin ne tok ani ti hian Serie A season kalmeka teamin el somni ten match som thum theu an khelta a team somni in el te hian match khel maba khi pariat theu chau an nei towa te bula Inter Milan hian point samruk pakwa nein point rukin ma an hruai meka panina AC Milan hian point samruk pathum an neya panina Napoli in point samruk pani an nei bok tuna alandan chuan Inter Milan AC Milan le Napoli te hian champion be seina an nei meka Inter Milan hi an din mun atha zuala chu wangin AC Milan le Napoli tan hi chuan be sei lo aya be sei ani na chena oma chuti rual chuan match ria ta tang hian Inter Milan hian result tha an nei lo tam chuan AC Milan le Napoli hian le Berlin Inter hi te bula pathumna po la chuk dai thaian nia chu wangin AC Milan le Napoli tan po hian tha athiang bik lawa Inter Milan po in thlada theilo din hmuna anding mek ani te bula palina komo hian point somnga pasari an neya pangana Juventus in point somnga pali nein parukna Roma point somnga pali an neya Serie A hian Champions League kwata hi pali nein te bula pakhatna tanga pali na te hian season thara Champions League an khel theidona pangana in Europa League khelin parukna in Conference League an khel dona ni tuna alandan hi chuan te bula pakhatna tanga pathumna te hi chu season thara Champions League khel ngei tura ngai an nia an din mun athat deuh to awangin top 4 huanga om ngei tura ngai an ni chuti rual chuan po thlak thei an lani thawa an po thlak ero arin om lutuk lo tina ani ber chu te bula palina komo hi an din mun ahim lawa an hnuaya om Juventus le Roma hian point thum ve chawin an thlawa pasarina Atalanta po hian point somnga an nei ve to boka wangin te bula palina hi komo Juventus Roma le Atalanta te hian anin chu chhun zom don ni in alanga hei hi Serie A te bultinga inom tu tur pakhat ani relegation lama hian Serie A atang hian direct in team pathum an relegate dona te bulmong lama om team pathum an tla ang tuna hian Pisa Verona le Lecce te hi relegate theidin hmuna ding an nia anjinga hian Verona le Pisa hi chu relegate ngei tura ngai niin an din hmun a chiat zuala wangin an himzo lo rin ania te bula sompariat na Lecce ro himna chance an nei tha a an chunga om Cremonese nen an point nei ain zata an chung lea om Fiorentina in point somni pakwa chau la nei pokin som pangana Cagliari point som thum chau an la neya chu wangin Serie A hian te bula som pangana som parukna som pasarina te po hi him lo zual zinga an langai thei ome English Premier League pathiani zan khan te bul lai hol lo tu te zinga mi
Newcastle le Sunderland in machona goal thum lutin mual nei tu Newcastle hian minute somna Anthony Gordon mangin man hruaya ma se second half a Sunderland hian le thalin minute somnga pasarina talbi mangin asipuran suta minute somkwana Brian Brobian goal ni goal khata anchakna goal a khung zui ani Champions League khelphak tum Aston Villa in point thum an hlo chuaka Aston Villa hian an mikhwal West Ham semi final ne an goal ni te hi minute som pangana a John McGinn a khung le minute somruk parian na Oli Watkins te khung ania Villa tan point thum an hlo chuak a hlut na chu an elpui Manchester United Liverpool le Chelsea te an chak zo lo veka an elpui 10 point thum an hlo chua zo lo lain point thum an hlo chuak tabi kani hei wang hian te bula an din mun po a tha zual ta sot relegate lawoma ommek pani in machona Tottenham an kloma an mikhwal Nottingham Forest sin sithum finance of Nottingham tan hian minute somli pangana Igor Jesus an gol hmashwai khungin minute somruk panina Morgan Gibbs White na khung bela minute somsari pariana Tayu Awuni an khung bel le bokin mikhwal team Nottingham hian sithum faya chakin phu takin point thum an hlo chuak ti hian Nottingham Forest hian Tottenham hi le pelin Tottenham hi relegation zone a omlo zinga hniam ber anita a andin mun a thalo zual ta hle English Premier League atang hian team pathum an relegate dona tuna hian relegation zone a West Ham United Burnley le Wolverhampton ten ommeka Wolverhampton hi antal chua thei beiseina asang to lova Burnley po hi antal chua in antal chua lo chansi asang ta zela ngai ani boka sompare na West Ham ero tal chuak thei din muna an ladinga an chungchia om Tottenham hian point samthum chau la lo chuakin point khat chawin an phak lawani Tottenham hian match samthum pakhat an khel tua point samthum chau an la neya match an khel zat po point an la lo chuak lawa tun season a hian Tottenham hi an niam zual hle Tottenham hian season kalmek trandona manager thar ruain Thomas Frank an la luta ma se an chet cheda wangin Thomas Frank an bana Juventus manager Louis Igor Tudor ruain Igor Tudor kai hruina hnuaya match sari an khelta a tum khat chakin tum khat do an neya tum nga lai an tlom to ani Premier League a phechon Igor Tudor kai hruina hnuaya hian Tottenham hi an la chakmia lawani chuwangin relegate po an hnai zualta a point khat chawin an him somparukna Nottingham Forest en point samthum pahnih neiin sompangana Leeds United in point samthum pathum an nei boka Premier League a hian sompangana somparukna le sompasari na te hi tuna relegation zone a omlo ma sela an la him tok lova an ngai theya chuwangin Leeds United Nottingham le Tottenham te hi in thada theimia lodin muna an ding mek ani West Ham ero in relegation zone a anom chungin an chunga mi te an thlau lo awangin beiseina sang tangnen malam an thlir arin oma chuwangin season top lama hian relegation battle po hi a munam zui zel tura beisei ani table chunglam enta ila Arsenal hian point kuain man hruai meka an champion chance po asang hle Manchester City in khel khatin an khel tlema point samruk pakhat an neya City hian an khel tlemna an mangtangkai ni point Arsenal hi point rukin an la phak don chuang lawani Arsenal hian match khelma bak pasari chawan nei towa City hian match riat an la nei thunga ma se champion an la chen lo awangin City hian beiseina la nei veran chungin Arsenal hian chhun zom dona Carabao Cup City hian Arsenal an heta ka wangin Arsenal hian pressure po an nei thar mai theye engpo ni sela champion tumin bo ruak hian ngai ven a hlo chhun zom zel don ti hi achiang ani Champions League khelphak tuma in alna bo ruak po asang zui zela pathumna Manchester United in point somnga panga nein palina Aston Villa in point somnga palian neya pangana Liverpool in point somli pakwa nein parukna Chelsea in point somli pariat an neya anni palizi nga tang hian top 4 a om tur hi team pani ti chen anni arin om lain Brentford le Everton hi aron kang vele ta dewa point somli paruk veve an neya chu wangin anni po hian Champions League hi an ngai tu phadet detin arin oma chu wangin Manchester United Aston Villa Liverpool le Chelsea te chau hi Champions League kwata in chu na zuala kan soithin kara Brentford le Everton te hi soimhai an thiang lo tanta ani engpo ni sela United din mun hi chu azia ta viawa achan chu pangana Liverpool a in point rukin an sanga Aston Villa hian point somnga pali nein an din huna thata viau boka pangana Liverpool a in point ngai nan sang zo kani English Premier League hian UEFA coefficient ranking awangin season thara team panga Champions League an tho thei arin oma chu wangin top 5 chin hian Champions League an khel arin om chu wang chuan pangana in chu boruak po hi asang zual dona tuna hian Champions League khelphak tuma in alna boruak hi soiniam theimia lovin ala sang chhun zom zela match khelma bak klem le to ma sela English Premier League tingai nom zual tu ani chhun zom zel don ni in alangani
English Premier League atang hian te bula pangana hian season thara Europa League an khel thei do na ma se pangana chinin Champions League an khel don chuan parukna hian Europa League an khelanga pasarina in Conference League an khel thei do na chu wangin top 7 china tal a mor bok hi season thara European competition khel phak theina ani dona wangin a hlu zual don ta ani Spain a Football League sangber La Liga soikai ta ila nizana La Liga a team langsarin lanin champion lai Barcelona in an mikhwal Rayo Vallecano sikhat final neya golam chun hi an defender poimo Ronald Araujo a mini somni palina a akhungani Madrid derby khelni in gol nga aluta Real Madrid in Atletico Madrid an mikhwalani he matcha hian Real Madrid gol bo ana a Valverde po a munam lepek first half tirlama mania thu ball in pein gol ban a per zuya gol ro pui akhung le teu hle Vini point goal akhung teu hle a ma se Atletico hian an counter thina chance tha an siam chuak ve zel mini samthom panina Atletico Madrid hian an counter mangtangka in ademola lukmen mangin goal an khunga Real Madrid hian an nor na viauna in Atletico Madrid chutlet andang zawlova nufual masa a an tangani Madrid derby ani boka in khela tangtha a munam hle ma se first half a mual nei tu Real Madrid hian gol khung thei lovin hun tha an khoral fai veka Atletico Madrid zokin sikhat fain man hruai second half a Real goal bo ana zuala minute somnga pakhana penalty area a Brahim Diaz anti tluka wangin Atletico Madrid hian penalty an choya Vini a minute somnga pahnina gola achantir minute somnga pangana Valverde ana taimagra asenga Atletico Madrid tlar nung ballin pe pressin achil chuaka pet goal zuin Real Madrid ma a hruai puyani Realin ma an hruai nuwa Atletico hian an norna zualta dewa chance po an nei zui zat ma se goal an khungbel thei mai lova minute somruk parukna ero Nahuel Molina an penalty area po na tangin goal ro puya khung far post lama top corner a thlolu tani goal ni veve an nei nu lok hian minute somsari pahnina a Vinicius Junior an penalty area velama bola changa alai lama akhal nuin far post lama sir taka apet gola Vini hian goal thatak khungin atim ma a hruai pui ma se minute somsari pasarina Valverde an hnunglama tangin Atletico Madrid player achua akea arasak Valverde hian chet aladim vaksi lova hei hi abullaka om match referee in ahmuchiang le direct red card mangin Valverde hi ahnot chuakani match referee thutluk na hi Real Madrid tan alom omlo hlea hemi nu hian Atletico Madrid forward Julian Alvarez an goal ban pet perin Real Madrid lungphu atirang zuala Atletico Madrid hian an tamzong na mangtangkain an nor na zual bok ma se Real Madrid hi tangpluan thei ta thungin in khel munam taka golthum gol ni in Real Madrid hi an chakta ani ti hian La Liga season kalmeka Barcelona hian khel somni pakwa atangin point somsari pathuman neya point li in man hruai meka panina Real Madrid hian point somruk pakwa an nei meka ni pathumna Villarreal in point somnga paria chau an la neya wangin La Liga season kalmeka Barcelona emo Real Madrid emo hi an champion don ti ta ila kan sei sual om love anni pahnih chau hian champion be seina an neya champion tuma in el chunzom mek om chun anni pathumna Villarreal in point somnga pariat an nei lain palina Atletico Madrid hian point somnga pasari an neya anni pahnih hi anin thlawlo hle pangana Real Betis in point somli pali nein parunga Celta Vigo in point somli pakhat an neya La Liga atang hian te bula pakhat na tanga palina te hian season thara Champions League an khel dona wangin asang pali zinga tel hi ahlu zual dona Spanish club te hi European competition a an che thada wangin UEFA coefficient ranking apo an din mun athari viawa chu wangin season thara Champions League a team panga an tho thei arin oma chu wang chuan top 4 ni lovin top 5 chin hi season thara Champions League khel theina ani arin omani chu wangin te bula an kwata pa ngai pangana Europa League khel theina parukna Conference League khel theina kha ti danglam angai don ta a te bula parukna in Europa League an khel theyanga pasarina in Conference League an khel thei don ti na ani chu wang chuan La Liga te bula hian top 7 a amor bok hi ahlu zual don hle te bulmonga hian Real Oviedo omin point somni pakhat an neya anni hi an relegate ngei tura ngai niin an result de an form enin an himzo arin omlova sompariat na le sompakwana Mallorca le Levante te po hi relegation zone a ommek anni sompasarina Elche somparukna Alaves le sompangana Sevilla te sompalina Rayo Vallecano thleng hian in thada theilowan nia achan chu relegation zone a omte tan hian le pel mai thei tur din muna ding niin anin thlauna hi azaw lutuk lova chu wang chuan te bula sompalina chin hnuailam pangphei hi chu
relegation betela latela ngai anni La Liga a po hian team somni anin ela direct a relegate tur hi table monglama om team pathum te anni dona chuwangin season thara team pathum atharan telanga team pathum tuna in elmek zinga mi hi division niamzo khel turin antla thung don ani USA lama kaita ila tukina USA League sangber Major League Soccer khatchunjom niin Inter Miami anin lana khwalmuala New York City an machon he mecha hian gol nga lutin Inter Miami hi gol thum gol hinan chaka Miami he minute lina a Gonzalo Lujan manga ma an hroi hnuin minute som pasarina New York hian Nicolas Fernandez mangin an sut velea minute som nga pakwana Augustine Ojeda mangin New York hian ma an hroi vele bok ma se Messi le athiante an jam lova minute som ruk pakhanna Messi hian free kick atangin an sepur chu na goal a khunga minute som sari palina a Michel mangin Miami hian an chakna goal an khung ta bokani ti hian Inter Miami hian MLS season kalmeka match nga khel to in voi thuman chaka voi khat draw in voi khat vek an plom Messi hian free kick atanga goal a khung le ta ka wangin a career a free kick atangin goal samsari pakhat a khung tlingta a free kick atanga goal khung tam lama zonin ho chau atluk phak ta lova player dang jong chu asan san ta feka Messi hian Pele record free kick goal samsari kha atrom pui hnuwa King of Football Pele me po hi khumin akal santa ania football khovela free kick specialist ro pui tak tak kan soi thin te chunga a omani Lionel Messi an ala phak lo junin ho hi Leon captain thin kha nia Brazilian ni in a khel muhman te chuan free kick a pe thiam tu ruzia kha kan la thlom ome ani hi free kick pe goal tamber ni in voisam sari pasari a pet gola Messi hian voisam sari pakhat pet goal to in anin nai ta shet Lionel Messi hian free kick pet goal tamber record thar siam theidon takmo transfer lam soikai ta ila Antoine Griezmann chon US club Orlando City azom dona Atletico Madrid forward hian season kalmek thengchau Spanish club Atletico Madrid a hian contract aneya wangin free transfer in season kalmek zoa US club hi azom don ta ani MLS club a hian kumni dai contract aziak dona number 7 a hadon bok Antoine Griezmann hian athuphunga anin remna nem ngeta mingziak turin tunkara USA apan don ani kan topic nanhung beratan transfer thuleng BBC na atarlante hi soita ila heta hian team tokin tar langin Manchester United chon left back tharlak lu andua chumia tan chon kumsom pakomi Arsenal defender Lewis Kelly hi laklu antum don Spanish sanchin buten tar langin Manchester City midfielder kumsom thum pakhat mi Bernardo Silva hi Barcelona in laklu antum chunzom zela ani hian season kalmek thengchau City a hian contract aneya wangin Portugal midfielder Bolkeng hetak hi Barcelona apan na chance asang zela ngayania heti lai hian inremna ero anla nei lovani Portuguese sanchin buten tar langin Brazil midfielder kumsomni parian mi Bruno Guimaraes Newcastle midfielder poimo hi Manchester United in Casemiro thlakna turin laklu ngayan tuma Casemiro munrok nokha na tura an it berta jinga atel ni in Portuguese sanchin bu hian atar langani God offside in tar langin Manchester United chuan Chelsea atangin Brazil midfielder kumsomni pakhat mi talent nei thatak mai Andre Santos laklu andua mase West Ham le Juventus te point laklu antum anni baka hin Inter Milan point Andre Santos hi anbe seimeka chuwangin nipui transfer kongka honle huna Andre Santos hi thom nei lian pol ni tura ngai po ani Telegraph in tar langin Tottenham chuan tuna head coach an roi lailok Igor Tudor hi season top thleng an roi lo mai theya Igor Tudor kai hroinan hoya hian an result achiat ema wangin Tottenham club ho tu te hian head coach an roi lailok hi anin remna ti topa season top ma a chuatir mai an ril ruka thutluna ero an la siam lavani international break omdona hemi huna hian Tottenham club ho tu te hian thu khomin Igor Tudor chungchang hi an ngai tuarin ani Christian Falk in tar langin AC Milan chon Bayern Munich midfielder kumsam thum pakhat mi contract mangzo nai Leon Goretzka hi laklu antum dona ani hian contract azia belawa wangin Bayern atang hian ain puchuak dona free transfera laklu thei tur zinga atelang ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soijaw theina chu nile phot ro se